Hello muntina namite THUJOUSE limna kahin nei kiron chule tuni kho lalam ni sim ko sangni le somni langa din jong THUSOH chum ho phun do na nei ki taw hiti jani ho chun KUKI journalist union lam kai hon lam ko pi sunga matter symmetry mun vilna anneyon gamle namadia KUKI mina thi san le lung anatu do namgal hang supi ule naute THUJOUSE kipi do na pacha na le jana sang ta piun nam mi ten jong avela supi te ho kipi do na atha igel do kirwa separate administration munadia kal isu now mi pi lam kai le thal choi hon jong ilung tu mu suboi thei til chum ho kun supi ho kipi do na ho hi avela tha na tha nam ngai lu na tha kyang puma meil hoa kun atuma ki vai hop na inei theina diwa pantha hin la ki theina diwa kalsung a hi danu lam kai hoa kun he the hi hitol hon chun pathinin KUKI nam mi ten ki vai hop na tum ASEI imu ta kaun ei ma pui jing taw han tin jong thum na aneu na hi achi sani khwa UNC in economic blockade bolding tia thupun anneu tol honin jani hu September ni sim gi sangni le somni langa jan ke ma pachun United Naga Council UNC in Naga te che namun jose economic blockade togun anei chu district chuma ku Naga kiloi khom na tampin to sat na aneu ve Senapati District Sunga Naga People Organization NPO Senapati District Women Association SDWLA Senapati District Student Association SDSA in HUNC in Ban Abolhi Tosot Cheding in Gen Anayuve Achisa January Nisim Somlaku Sangni Le Somnialia Naga Miten Free Movement Regime FMR Suhai Loading Le Naga Gamhoa Border Fencing Ki Bol Ho Suhai Nadinga Government Hinga Ngen Kinazing Hin Government in Nasa Loa Akoizia Hichiban Hiki Bola Hia TV Chandi District Azong Chandi Naga People Organization CNPO 11 Naga Tribe Host Naga Student Union Chandi Naga Chief Association Chandi Tribe Women Union Chule Kiloi Khom na chum in jong Hichiban Ki Bol Hi Tosot na Anneuvi Hichi government to gun teni hin Pule Pagam Asu Ke Naga te thanei na ala mang the a hi zin mi pizo sin panla khom ding in tip na aneovin hetol hon chun people's movement tia anakil hang subject chu milong ho zen a hin chi pi pan ki tawin hetol hon chun tu chung ban ki bol na to ki sein tribe chum ma kunin jong ban ki bol lol hin na theidia panala diwin thu phun jong a hin neu na hi joint tribe council JTC joint tribe student association JTSA Joint Tribes Women Association in Jong Hichiban hi pom na le to sot na aneu vin chule tanghul naga long in jong to sot na anezuna hi alangkharin JUFT chu Zelenrong United Front Hon Zelenrong mi te gam sunga hichiban hi kichila sa loading a hi tin thupun a hin nei kiduna hi United Naga Council UNC le aba kai hon Zelenrong ho chena gam sung hwa Kipin na abolo diwin Zelenrong Hoting Nui Zelenrong United Front ZUF in head sana THUSOH abolo vinahi Free Movement Regime FMR le Border Fencing Thua India Sarkar to ke hula na anei theilo parwa United Naga Council in Economic Blockade le kipin na dang padinga phundo na aneu tolona Zelenrong United Front in heji THUSOH hi ahin bolo hi akiti ZUF in ASEI na wachun Manipura Naga Hoki Loi Khom na Lin Pen United Naga Council hi achi sa kumtam ta akipat Lungyal Phalo Kyang National Socialist Council of Nagaland NSN IM ho tu thua challo a hiu vi tin ngo na aneu vinahi THUSOH in ASEI ben achun UNC in Economic Blockade Bolding atiu chu appoint mo lo hin koitabong ZUF ho thu pi hin juilo auma Ama ho chunga thilso deumlo alhuna hile ZUF in moki polo ding a hi tin phun do na jong aneu vinahi Zelenrong mi pi hon jong UNC ho thilgun ki thu pin api lo ding vin thu pi na aneu vinahi Zelenrong mi te hon jong UNC ho thilgun ki thu pin api lo ding vin thu pi anezu vinahi ZUF in ASEI bena wachun FMR le border fencing thua Naga ho chena UNC in September ni sim gira kepat Indefinite Economic Blockade Boarding atiu chu thildi lo hi atiu vinahi ZUF on ASEI bena wachun
aji sa kum sang ni le som ni li September la ke pat FMR la do ding le border fencing ke pat ding thua India sarkar in THUSOH a hin neiza to gon chum pat ding anati a hetan naga MLA ho zauna Manipur state cabinet in jong India sarkar to gon chu anato sara hin UNC nagami piding gel kho hiule hichilaya chu ki phinna anapa ding dolo hetai tin ZUF THUSOH chun ASEI ben hi MTU Zina headquarter ZTU Zina headquarter le U00 headquarter in KZC panla na head pin le thupun a hin neu na hi Mother Tribe Union MTU Zina headquarter Gangte Tribe Union ZTU Zina headquarter le United Zoo Organization U00 headquarter in KUKI Zoo Council KZC panla na to kisaya to sot na tu anapong do wina hi head thi kha chu KZC in tu nai cha chu New Delhi Khopia Ministry of Home Affairs MHA to kinup tu na phe anasi mo hin hejitil so zia chun KZC lamkai ho chunga ngo na di lo le gi na phe social media platform chum chuma akimuzia tribe ki loi khom na chum hon hechi hi asu hidanin gincha rahi MTU Zina headquarter le khazun atalang na chun gamtu muna dinga ki loi khom na aban bana ihin si muwa a chaina political platform khasim angai tai tia in PZOC frontier organization zosi tribe organization zosin kinup tu na kineya KUKI Zoo Council KZC hi hongki sim do ahi akiti hijito kilhonin mate tribe in zong nampi khunung dingyal na KZC hi support ki bola mate tribe thalhenga lamkai thum ki solahin amhola lin mate president MTU Zina headquarter hi KZC vice chairman zong atu ahi ati nampi dingyal khona zala KZC minana tong ahi vetin MTU Zina headquarter THUSOH chun asei na hi KZC chalo dan ka dei puitia tribe thalenga ka sol ho hi koiman engbol na le sugan theina anei theilo ding izam tia a hilo bia hin bola aumle mother tribe sukha a hilo le against akila ding kimo umthim loading a hitin MTU Zina headquarter in head sana a hinizina hi tunai cha Ministry of Home Affairs le SO noya KUKI Zoo thingnoi group ho ke hola na to kisaya mi pite lung op kaina ho su thing na dingin Gangte Tribe Union Zina headquarter in jani chun THUSOH na bolovina hi GTU lekha suina seina chun KUKI Zoo Council hi KUKI Zoo cha THUJOUSE ki vai hom na chumbe mu theina dia government to ki hon dia ki sola hin hiji KZC noya Gangte Tribe Union jong ba kai khat aki hi tin aseyovin KZC ba kai khat hi na le KZC to sotna akine ipumin Gangte Tribe Union langa kunin palaiding in Reverend Dr. GS Gangte aki solin ama hin KZC treasurer pan munjong atu ahi Gangte nampum pia dia palaya pang ahi zin athil bol hola head gil na ho zosi GTU in aki head pising in tu chung September ni khwa suigi kaina achun Reverend Dr. GS Gangte zong ponga hin highway hi ki kha khalo chulle hongjong ki hong khalo hin ko hi zong le hi chi highway lam la ho bin na dia MHA to ki hona soi kaya zong ponga hi he ji so hi Gangte nam PZOC ta khela akaya hi ti Gangte Tribe Union in phun do na akini ji tin aseu vina hi Reverend Dr. GS Gangte ama chama kalsung hilova Gangte nampum pi tha khela kalsung a hizia izam tia achunga deum lo thil su asule Gangte nampin kimo vel loading chule Gangte nampum pi noisi na kilading a hi tin Gangte Tribe Union lekha su chun ata langena hi hitobong ma chun U00 headquarter in jong jani chun THUSOH aneovin U00 headquarter ki thulu ntungzuya U0 president hu KZC zonam thalenga sola hin chule apan la na zosi zonam pumpin aki head pin atu se alasa thilbol zosi zonamin aki head pi tin anaphong do wina hi hijito ki seya koi main mimal thila ala theilo ding U0 president a hi lo le kiloi khom na khat powa zonam thalenga ka sol ho gi na le thupi nei gi ti hi zonam kinoi sina kilading a hi tin THUSOH chun atalangin a hi puhan kho pa ho kip chief of Zojang Tek village chungchang thua ki ho chamna umta achi sa September ni sim nga sang ni le som ni lenga Friday ni khoa deum lo ta Zojang Tek ho so pu chunga khutla na anum na thu hi
achi sa September ni sim gate sang ni le som ni le nga Monday ni huin LACA ahilo le CSO le KNFMC Custom and Culture Department mo pu noisa custom dungzuya seila le seicham ahita tolhana koiman hichithu to kisam kaya social media hi han changwar hi zong le anung thu hi koiman avya seita lo dingin kiphat sana akini zine hi tin kichamna lekha chun alanga langa lamkai hon soi akayo na hi KUKI Student Organization Gen Headquarter akun head sana tupun ki muna seina chun achi sa September ni sim segi sang ni le som ni le nga Sunday ni khwa KSO ziribom le tameng longin mi pi he dia THUSOH ahin nei na chungwa gilten akisei khomin athu sei lhaba hetai chule tu nung tu banjong le KSO ziribom le tameng long executive honjong pan ahin la zomjing diwa hetai azunga thulu nahi KSO Gen Headquarter le KSO ziribom le tameng long lamkai ho to September ni sim gate sang ni le som ni langa ni khwa ki ho na ki nei dung zuya phondo na hung ki nei hi gamle nam ngai lu jala pan atha la diu buina ting le KSO Gen Headquarter a head sa diwin team na le head sa na ki nei zina hi tin KUKI Student Organization Gen Headquarter akun head sa na thupun ki muchun asai na hi Manipura VVIP Hungding Thua Manipur Governor Ajay Kumar Bhalain Sunday ni chun Manipura BJP Lubole BJP MLA ho Raj Bhavan Infra anake mupi nahi Thulut ki mudanin Manipur Governor ki mupi la chun Manipur BJP President S. Sarda Devi Chief Minister Louis N. Biren Singh le BJP MLA Somnilathum Azawi akiti nahi Am ho ki ho na chun eke Bhalain BJP lubo ho le MLA ho komatsun September ni sim somlathum le Prime Minister Modi Manipur hungding a hin Churazanpul apa masana nilha lang ni den 230 ho le imfar hung phading thu to ki sei ho asai khomowi akiti nahi VVIP hung na ding a hin ki gut na satain achi lai akitin achi sa August ni sim som thum ni khwa Manipur Chief Secretary Sarkar Officer ho anake ho khompina Sarkar Officer ho anake ho khompina chun Kangla mihim 15,000 hovya to na thading gunding anasaya hin Churasan pula hi mihim sangku hovya to na thading gunding anatia hi VVIP hungdinga ki gu na zong achil hazingin infara build the Kandrajit airport ho zong akizem hoin Churasan pula zong lampi akisip zingin hi Churasan pul district magistrate in zong VVIP ahung ni le Churasan pul sung zong no drone zone dinga phundo na ananiya hetai Alangkhanin Manipur Governorin ama chen na Raj Bhavan sunga BJP MLA hobo akimu PZAT ngona nei pumin Raj Bhavan zong BJP hoding bodanin homdo taitin jani chun Manipur Chief Minister Louis Oibobi na sezinahi Ibobin Monday nia chun infara THUSOH mi hokoma aholim na chun Manipur Governorin milhan somniya Raj Bhavana mi akimu PZhi BJP atosot dan akilangitin ngona anezinahi Manipur Chief Minister Louis Ibobin asaina chun Manipur Governor le BJP MLA ho ki ho na chu Manipur buina thu ahi le APCA opposition MLA ho ki kolo homtin thudo na anezin Governor khatchun political party pan pichom anei loading a hitin asizinahi Manipur sung boi laita thantum niza Raj Bhavana ki ho khom na chu Sarkar chunga mi pi ta sanala samding a hiati BJP Sarkar noya SO group hon ground rule asuke ovin hinla BJP indonin anei povi hijibana Manipur Sarkar sunga MLA le party dang MLA ho SO koizam loadinga kinuptu na anei wangwa Center Sarkar in ma bolbe anei poitin ibobi na sezinahi Center Sarkar in ma thuse ananei lozia SO noya thing noi ho zalenta in awa le leo vezong atinahi Manipula Modi hungding thu ibobin asaina chun Manipula pungka ni ahilo le pungka thumho bo uma Manipur mi pi ho lebla dinga kinem na ane ahin hichitabong chu mi pi hon pomthei povin tin asesinahi Manipur ahin pha masat ding dola hin tua Modi hungkal sunding hi Mizoram le Assam kin aneji me me hi tin zong asesinahi
Mitei ahilo le Meitei Tribe Union MMTU in Indian Dan Pinoya government in Meitei Zal Lenam Avending le Ahung Lungding kum sani le somni le gup census ki bol masanga Bangladesh le Myanmar gama kun gu thima hung chawlu tho het do le nung noa om na diwin nge na anei na hi MMTU in thupun abol na chun achi sani huin top awang le kai muna meeting aki bolin Meitei te scheduled tribe tichu ST status asan na diwin campaign aki boljing na laize ati MMTU Arambai Tingol Village Volunteer Hall UFO hon Meitei te ST status amuna diwle gu thima hung chawlun ho nodo na dingin avengin campaign aki boljing ati Hichi meeting achun Bangladesh le Myanmar kun gu thima hung chawlu thon gamsunga mi simza asu boidan le Meitei te ST status a head bidding a lom ta hiya head pi na akinei lozia agami ten boina atudan akisei khomi Hichi meeting achun Bangladesh le Myanmar kun gu thima hung chawlun ho nungno do na dingle Meitei te ST status azaw na diwin kipum khatta in kinuptu na anayuwin hi Two nights a People's Union for Civil Liberties PUCL report asimutsu pomlo le dem navet sa nain singzame akampa relief kema kalza mi IDP hon kiphin na abolovin hichi report chu me a hal hawi hichi kema mi pi hotsun zalenam ki ka gale tul ho thudia ki tanding gelovin ganthe hasan na akibena dingin zalenam ki vedana dingin mitil sin apangi atiwi Zalenam ki vet dana dingin mitil si na pangi atiwi hitabong ta sanum ta ki loi khom na in ganthe hasad na ho sei phung lova akalia thu aphun na chunga IDP hon alung kim lo na aphung wi thu su lo ho ko ma holim na abol na chun IDP ho thalenga leisang thim inaw cha chun mai ni sim tum sang ni le som ne thuma pad hilai muna hi khusa ka hiwin PUCL in Meitei te ngona anei hi bullebal nei lo zo thu pom thelo thu a hi ati galjam ho hi bolsira ho ka hiwin ka in mun kalo mun ki halwa ma ei ke bulu a hin PUCL in KUKI te bolsira te chulle Meitei te abolse te dana ASEI hi si nei lang nei na hin thudi a hi boyati IDP hotsun hichi PUCL report nungla do kin na dingle malama zalenam chum ki ka ki het hil na thei bol loading in tip na jong aneu na hi Nepal government in social media platform chum banable de lo na zin khangtha tamte Nepal hupi Kathmandu a ki phin na anneuwin hicha chun ki phin ne mi som la kuin thi na atu tan chule mi som gidwal akisukhai akiti na hi ki phin ne khangtha ho chun Nepal government in social media platform banable ho anungla do deule negu chagu ki bol ho a hei san deuwa ki phin na anewa hi Nepal hupi Kathmandu hupia Kipinna nasata auma thinaman na alhun to kilhonin Nepal Home Minister Ramesh Lekhain jani chun apan munakun haina annei ta nahi jani kipinna chilha petsu kipinna la apang kha an ki kap khain New Baneswar Civil Hospital pulu rahi wangin anadam do zo ta puya kitin thina to pasu tu chanhin ahina tichu identity akisei do nai pu nahi damak muna kipinna chun kipinna nei ho chu damak chowa kun municipal office and anaki zot peyovin hicha chun Nepal Prime Minister KP Sharma oli milim sim thuzong anahalovin hi kipinna nei ho chu police in zong water cannon tear gas le rubber bullet ho mangchan anatingovin mi tamta anasatain anale movin hi kipinna nei hon garin ya izat ham khazong anhal hawin chule hichithu kisu chen hin kipinna chu aso sang che che akiti na hi kipinna nei hon police ho chu anakino tu piovin police in tear gas le rubber bullet akam ho chu police ho le senen aneuve akiti hitia kipinna achil ha jing to kilhonin Nepal government spokesperson Prithvi Subra Gurungin social media platform chum ban ki bol chu nungla do ding ki hona achil ha jing etin ase jinahi athu hi Prime Minister KP Sharma oli makaina cabinet to khom pele kisei khom dinga hi ekiti government thulu na sanga mi pte hin khu hi thu pi zo hin
policy to kisaya government tulu na ho velvet angai ding le kapan muno ka tu da na diu tu om poitin asei ben hi hethi khat chu haptamasa chu Nepal government in social media site chum Facebook, Instagram, YouTube le adang dang banana bolo hi hidi social media site ho hin akipi phatsunga Ministry of Communication and Information Technology register akibol puvitia banan ki bol hi hiji ki banjova ki pana Nepali politician cha te hon thilman tamta ani ho TikTok la hatain a viralin hiji ho hin Nepali khangtha tamta asulung nan hidin akisizin hi Monday ni chun Prime Minister Olin government thulu na to kise aholim na chun hiji thulu na hi national dignity hu bit na ding zo hin na to man sa to kise hi poyati khangtha hon hiji thulu na to kise jin ki phin na nei go veti ka zain Nepal government hi social media platform ho deilo aki hipun Nepali lo noya ki register win lang tax pay win chule accountable hi win tia nge na na ki nei jinga hin hinla company hon ana sa lo zo wa hiati lama sa chu Nepal government in hiji company ho hi nisegi sungpar anapi uwa Nepal gama point of contact asim do diu grievances officer le compliance officer akwai diwa thu anapi wa hi hiji thu pi hi ningkum September la Nepal Supreme Court order akuna ki boldanen akesezin hi Agaltala Khupia Handloom Expo Sangni le somni lenga kingun ki bolna Lamkang naga numei nampun KUKI nampuna akisezin Lamkang naga tribe kiloi khom na chumchumin demna anein hejikin gun bol hoin ahung lungding September ni simsom na nga masanga suthing na ahin nei diwin hetsa na aniwi Chandila kun Lamkang naga Virkun pun LNKK le Lamkang naga student union in thupun abol na chun achi sa August ni simsegia pat ni simsom la khatsunga heji expo kin gun ki bol na chun KUKI numei khat Lamkang naga numei nampuna ki von ki talang chu KUKI namponin akiseyati hita bonga na tonghon Lamkang naga mite hinga electronic media mangcha ngaidam akithum ding chule nampun chu hechi na umlova iti ki talang ham chule hechi video ki the thangjong chu Facebook, WhatsApp, Instagram ho akun iti ki sumang ding ham ti hilchin na ani ding hi atiwi kiloi khom na hon asei na wachun hita bongkin guna nampun ho ki talang masanga patia photchin ngai hi hita bonga su hil na aneu hi amit mo naw le abol diwa lom ana sa lo naw akilangi iam tia kin gun bola panghon don bun na anei lo le customary lo dung zuya Lamkang naga tribe in achung thu ki seiding a hi ati hechi expo kin gun chu Directorate of Handloom, Handicraft and Sericulture Tripura government in anaguna hi akiti achi sa August la sung se chun junta hon numei somsagi la thum anatha do vetin Burmese Women Union BWU in jani chun phundo na anei na hi junta el tribal zen numei somngale li in ahin kho achanovin bomladan jin mi segin thina atuin adang si ho hi kibulu mei hal chule hunama ki su si ja thina tu hi viati BWU in aseina hichia mulim ho chungchang hi media ta sanum ta hoa kun le amuna tu si kitu namuna kun ki LAHKHOM hi ati gale tur kho sit lai ta he jong le thuta thudi adingin Myanmar numei hon panala jingovetin BWU chun aseina hi Intelligence report dung zuin security force on operation abol nova more akun kilometer soma gamla border pillar som sigira thum chunjang kho tichu Holin Pai Khala Mail Hating Noi Mili Anamanda Ovinahi Amho Chu CH Basing 20 years of Segmai in Fawis KCP MFL Nina Pukrabam Tundon Basing 19 years of Nacho Bisnupu UNLFK Tumna KH Basing 18 years of Berlin Kakjing PLA Mayang Lamam Boris Singh 21 years of Kakjing Wairi Kakjing PLA Zonjangle Burma sunga pantha ahilo le panda chu kinai ahetai panda hi junta hole mei hele IM ho busa namun khajong hi agiti tuni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phun do na in nei theo hi chan chu hi tan ti